abo kwesharinga bakutandikira mu tawuni ya Kabwohe nuko kuzaha office za division ahibihire chairman w'entebe ya kashatu bakagumizamo bakazaha municipality bine pande birukore ko kwetombwita kwabo acho mutakuzo mu tawuni no rabo mbisaka weneyo esho kuza gukora cyo kwasa kuchikora abo kuba omuhanda gwisire kandi natina kizabu tine cyo gukora mutuyambe government president Museveni tuyambe hati abantu barusoroza badisazira ikintu cyamwe ati ngabo bugara barembara bya hebitoke tubacobora bya abo kuba umuhanda bakagwiza enkubote yisirwe nayo mu tawuni ya Kabwohe ku Ruganyanga kandi negumiza mu kwika hambuga nkuru za municipality ya Sheema hati itwe kalida sinzo tujumerere nyoni nshumero miringo ebiri nabwo yombe cyo cement or no ruguta gumusa mwahafa konka wareba distance hata ekisika twata cyombe ko muguto munyini cyo nicumwe cya kabiri taine plan ya cyakshombe shara abona cyombe ka habwa manigi wena cyo ninshumira urukuteka ho kubana wayisire nkuteje brigade ya Matthew abatakani bagira ngo bakagezaho kumweshengereza ngo agigure konka yayanga so twagezaho ugamba na brigade ya Gureme yatoreka ekishane we taine bwirwo kuja kwigura umuhanda mwene tuyonka abataka tuyirundana twena ni general kureba ngo umuhanda urubuto rwitu rwagarakaho akwati bete yonse tebekana safutaho na korasi cyanshonga y'abagoryo Omuserukare mukuru cyanshonga y'abagoryoha wabana turana abantu no buryo muntu brigade ya Matthew Gureme ntukweshengereza nk'abanyashema nk'abebemezi bawe utakatiko kifuba unho inembundo yes polisi ikiraha mwanya wo gubitsu nayo gumerenerebe samisho nuko abesharingi kweyongerayo kuzo wa RDC Frank Vesige Cyerere oyizira katera brigade ya Matthew Gureme omugizengo bwa Hataranda no muri England konka munayija kohereza baro yabe bamaririze nshongezi but in the meantime abantu mube mubemereza kombeka we don't want skirmishes hamwanya which may result into but people here at my office demonstrating gasha kwa Sheikh Abdulatif